Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri umunsi wa gatanu w'indwi ni kwigenekerezo rya 12 kwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza. Tayari za Sarambwe zamaze gutanga integuza yo kujya gutabara abaturage bari mu bice bitandukanye nyuma y'itangazo ryarabishyizwe hanze na Laurence Kanyuka umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko Uvira hakomeje kugenda hagaragara ibimenyetso bikomeye ko ishobora kuza kwinjiramo imirwano. Aya ni amakuru tugiye kubagezaho dufatanyije n'umutamu bikurikiranira hafi urubuze kutubwira ibiko biragenda byibonekeza kuva Uvira gukomeza no mu bindi bice bitandukanye. Turaba biriko biragenda bigaragara, turaza kandi no kubajyana imisozi miremire yo muri territoire ya Rucuru ahakomeje kugenda hategurirwa operation zikomeye. Turabe uko biri kugenda bimera, turaza kandi no kujya ku ruhando mpuzamahanga turabe ibiriko biribonekeza mu banyi n'amakungu aho leta yaranira intwaro rusange ya Congo ikomeje kuzana ibirego ndetse na kata zikomeye. Nimuze tubane kuri page ikomeye, kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye tufyonda sabone ikaze na none Tama tuyaherehe reka batwemerera amakuru tuyahere muri teritwari mu by'ukuri ya Uvira, by'umwihariko mu mujyi rwagati muri Uvira ahakomeje kugenda hagaragara akavuyo k'abazalendo, ndetse ubu ngubu noneho ibyo bakoze byo kwirukana General Gasita bakabona neza yuko bidahagije, bakaba batangiye gutanga igihe ntarengwa ku banyamurenge ndetse n'abo mu bwoko bw'abatutsi ngo bagomba kumukurikira kubera yuko nabo ngo bakekwa nk'abagambanyi cyangwa se bafatwa nk'abagambanyi igihe kirekire ngo bashobora gutanga igihugu isaha iyo ariyo yose. Sinzi nimba mwanyemerera wenda yego nibyo. Reka duhere kuri page irebana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu, banze utubwire situation hari mbere yuko turi buze kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba. Yego, ni ukuvuga ngo bwana umenyesha amakuru biragaragara neza yuko General Gasita kuba wazarenda yarageze ku ntsinzi, niko navuga yuko icyo bifuzaga kigerwaho. ni ukuvuga ngo ni ukumushorera, niko navuga, akava muri Uvira akagenda ubwo bavugaga ngo asubire aho yaturutse, ariko murabizi ko yaciye mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ubu bikaba bivuga neza yuko yagiye Kinshasa nimba agomba gushakirwa indi mirimo nawe ubizi. Yego, tuvugana noneho bakamejeje baravuga yuko byibura ngo iminsi 10 ariyo abanyamurenge bagomba kuba barangije kuva muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ukibaza ngo bagomba guhungira ubwo si abanyamurenge gusa n'abari mu bwoko bw'abatutsi nabo nuko, ndetse yewe batangiye kuvuga yuko ngo n'abitwa abamasayi nabo rwose ngo ari abatasi. Abamasayi ngira ngo urabazi bo muri bihugu by'abaturanyi Tanzania ndakeka, ndetse n'abanyakenya bamwe na bamwe harimo bagaragaza ko bagendera muri izo nzira. Bo batangiye kurutana bo ngo ni abatasi ngo b'igihugu cy'u Rwanda, ngo ni abatasi ba Kenya ndetse na Uganda Kamemu. Ubwo rero nabo ngo bagomba kuba barangije kuva mu gihugu. Baravuga ko by'umwihariko insengero n'abapasiteri bagomba kuvamo, kuko abapasiteri benshi ngira ngo muri iyi Uvira ni abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bwaramenyesha amakuru. yego, noneho baravuga yuko mu by'ukuri ngo bagomba gukurikira mugenzi wabo General Gasita, kubera yuko ubu tuvugana ngo urugamba barabona neza yuko rugiye gutangira. ngira ngo si no kuvuga ibyahagaritse kubera ngo ni iby'abanyamurenge gusa, kubera yuko biragaragara ko abazarendo bariye karungu. ubu tuvugana n'ibijyanye n'amashuri ntabwo byemerewe gukora. Ku munsi w'ejo bagiye gufungisha amashuri, baherekeza abana ndetse n'abarimu. baravuga yuko abo barimu nabo ngo barimo abaneki bamaneko ngo b'umutwe wa M23 ndetse na twirwaneho. ubwo rero urumva ko situation
situation mu by'ukuri yifashe nabi rwose, yifashe nabi, byifashe nabi cyane. Ubwo mbese abari muri ibi bice barebwa n'ibingibi, kuko sinabo gusa n'abashi nabo batangiye kurebwa nabi, ngira ngo urabizi, nabo bari mu bantu bashinzwa bitewe n'umugabo witwa Bertrand Bisimwa, kuko arimo aturuka muri ubwo bwoko. Ubwo rero urumva mu by'ukuri imeze nabi cyane rwagati mu mujyi. Biragaragara neza yuko hashobora kongera kuba imyigaragambyo karahabutaka inaruta yewe iyabaye ku bwa General Gasita yirukana. Kugeza ubu haba hari abatangiye guhohoterwa bigaragara? Yego rwose batangiye guhohoterwa, kuko harimo nabo bari kujya mu mazu yabo bakabakomangira bababwira ngo musohoke mugurishe amazu yanyu, mutangire mugende muve muri iki gihugu. Ni ikibazo gikomeye cyane. Yego, reka n'ubundi mbere yo tukiri mu gisagara cya Uvira duhite tubihuza n'iyi nkuru y'uwitwa Jacques Shaban. Ngira ngo uyu mugabo uramuzi cyane. Hari amakuru atugezweho rero kuri uyu mugabo n'ubundi birebana na Uvira, aho bitangazwa ko Jacques Shaban agomba gukora urugendo rw'ituzigo Uvira mu gihe umwuka w'umutekano ukomeje kuba mubi. Reka nabyo tubirabe turebe ibiri ko biragenda bitangazwa kuri iyi ngingo. Kuwa gatatu ku igenekerezo rya 10 kwezi kw'Icyenda 2025, Jacques Shaban, Vice Premier Ministre ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano muri Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, yamaze gusesekara Uvira ayoboye intumwa za guverinoma zigamije kugarura ituze muri iki gisagara gikomeje kurangwamo imidugararo ku gitigiri ntangere. Urugendo rwatangiye mu gitondo kuri uyu munsi, aho yaheruhagurutse Kinshasa n'intumwa zikanyura i Bujumbura mu Burundi mbere yo kwerekeza muri Uvira. Hari hamaze iminsi humvikana umwuka w'ubucyambirane watewe no gushyiraho General de Brigade Olivier Gasita Mukunda wungirije umuyobozi wa gatatu wa Region Militaire Region Militaire ya 33 ifite inshingano zihariye ku zerekeye ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi, Operation et Renseignement. Kuwa kabiri ku igenekerezo rya kabiri kwezi kw'Icyenda 2025, Uvira yabaye mu bihe bidasanzwe by'imyigaragambyo. Imyanzuro yiswe Ville Morte, umunsi wo kwanga gukora ibikorwa byose by'ubucuruzi cyangwa ibikorwa rusange, ndetse n'urusaku rw'amasasu rwagiye rwumvikana hirya no hino muri Uvira Centre, nk'uko byagiye bigaragara mu mashusho yagiye agaragara ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibi byose byatewe nuko amwe mu matsinda y'abarwanyi ba Wazalendo bashyigikiwe n'abaturage b'ingeri zitandukanye banze kwakira General Gasita, bavuga ko yaba afite aho ahuriye n'umutwe wa AFC ushinjwa gukorana n'u Rwanda. Abaturage n'izi mihanse za autodefense y'abaturage biyemeje kwirwanaho basabye uyu muyobozi guhagarikwa, bavuga ko kumugumana ari ibikorwa bishobora korohereza M23 kwinjira muri iki gisagara. Ibyatumye kuwa mbere ku igenekerezo ry'umunani ukwezi kw'Icyenda 2025 ikibazo cya Uvira kigezwa mu nama y'abayobozi bakuru b'igihugu, Reunion Internationale yayobowe na Perezida Kisekedi ubwe. Nyuma y'iyo nama, Perezida w'inteko nshingamategeko Vital Kamerhe yagize ati: Umukuru w'igihugu afite impungenge zikomeye ku kibazo cy'umutekano Uvira, akaba yafashe icyemezo cyo koherezayo intumwa za guverinoma kuganira n'abaturage n'abayobozi baho kugira ngo babe igisubizo kirambye. Ibiro byafunguye inzira yo kohereza Jacques Shaban nk'umuyobozi mukuru w'iyi mission ya gouvernementale. Uvira ni umujyi wa kabiri ukomeye muri Kivu y'Amajyepfo nyuma ya Bukavu, ufite akamaro mu bijyanye n'igisirikare, ubukungu, kuko uherereye mu ntera nto uvuye ku mupaka w'u Burundi. Kuva mu mwaka wa 2022 mu butaka bw'aka gace habereye imikoranire hagati ya FARDC n'ingabo z'u Burundi mu rwego rwo guhangana n'imitwe yitwaje intwari irimo Twirwaneho, Mai Mai ndetse na AFC. Ariko amakuru yagiye akwirakwira aravuga ko hari bamwe mu basirikare bakuru bashinjwa gukorana n'iyi mitwe, by'umwihariko AFC, kuba General Gasita yarashyizwe mu buyobozi bwa Region Militaire ya 33 byateje impaka zikomeye. Bamwe bamubonamo nk'umutekamutwe ushobora gukorana byafi n'iza Sarambwe. Mu minsi ishize abaturage benshi ba Uvira bagaragaje kutishimira icyemezo cya guverinoma. Abacuruzi barafunze, abandi bagarika imirimo yabo nk'uko bigaragara.
ni mu gihe rero kuwa gatatu ku igenekerezo rya karindwi FARDC yasohoye itangazo ryo gushyigikira General de Brigade Olivier Gasita bavuga ko ari umuyobozi w'intwari kandi ko nta bimenyetso bifatika bihamya ko yaba afitanye isano n'umutwe wa M23. Iri tangazo ryagiraga riti ingabo z'igihugu zishyigikiye ubuyobozi bushya bwashyizweho n'umukuru w'igihugu, nta mutwe w'iterabwoba cyangwa umutwe w'abagambanyi uzahagarika icyemezo cya leta. Ibi byafashwe nk'uburyo bwo gukomeza gushyira igitutu ku baturage n'amatsinda y'abazarendo bari bamaze kuba bagira ibyo bakora. Jackman na bagenzi bafite inshingano zikomeye zirimo kuganira n'abayobozi b'inzego zose, haba iza gisirikare, iza gisivili ndetse n'abayobozi b'amadini, gusesengura icyifuzo cy'abaturage, kumenya neza impungenge bafite kwishyirwaho rya Gasita, gutegura umwanzuro uzashyikirizwa Perezida Kisekedi kugira ngo habeho igisubizo. Nubwo rero hari ikibaza byinshi, bamwe mu baturage basanga kohereza intumwa za guverinoma ari intambwe ikomeye igamije gusubiza abaturage. Umuyobozi w'umuryango w'ubucuruzi muri Uvira yagize ati twifuza ko Shaban adutega amatwi akumva impungenge zacu, ntabwo turi abanzi b'igihugu ahubwo turashaka igihugu cyacu ko kibamo umutekano. Uvira rero kuri ubu ngubu yamaze kugeramo izi ntumwa, turi buze gukomeza ibyazo tubikurikirana tukaza no kubabwira mu mwanya andi makuru mu biganiro barakomeza kugirana n'inzego zitandukanye. Mutama ndagira ngo unyemerere noneho tujyane mu misozi tubwire ibijyanye n'imirwano ikomeje kugenda yibonekeza, bihagaze gute? ni ukuvuga ngo mu misozi itandukanye cyane cyane iyi misozi ya Mikenke, imisozi cyane cyane ya Rugezi, niho hantu hakomeza kugenda humvikana atake karabutaka mu by'ukuri by'igisirikare cyane cya Congo FARDC ndetse n'abambari bacyo, ngo ni ukuvuga ngo ni abasirikare b'u Burundi, abasirikare na wazalendo nako ni inyeshyamba ndetse na FDL, tutibagiwe n'abacancuro. Gusa bigaragara ko abacancuro muri iyi minsi bisa naho bagabanyije imbaraga, ahubwo ngo hari gukorwa ibijyanye na preparation y'intambara karahabutaka. Amakuru rero ubwo ngubwo akomeje mu by'ukuri kugenda agaragaza neza yuko agace kitwa Bwerere werekera mu bice by'ahitwa Kigazura n'ubundi nk'uko ku munsi w'ejo hari habaye ibitero mu masaha y'igitondo. Kuri uyu munsi nabwo igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyazindutse cyagaba ibitero ariko by'imbunda ziremereye kubera yuko hakoreshejwe atirari mu masaha y'igitondo. Ubwo ni muri atake ngo yo kuvumbura M23 ndetse natwirwano. Nibutse abantu ko mu minsi yashize M23 ahantu yahohereje abashasha kubera yuko urabizi bari baherutse kuvuga yuko rwose batazihanganira na rimwe ukuntu abanyamurenge ngo bakomeza kwicwa. Ubwo rero hari uduce bari baratangiye kugenda binjiramo mu bihe bitandukanye kugira ngo nyine batangire nabo barebe yuko bajya basubiza ibitero inyuma cyangwa se nabo barebe ko bakwataka. Birumvikana kuko byasha kose bagomba kwataka. Ubu rero imirwano navuga yuko nanone itari yatangira mu buryo bweruye, kuko nyuma yuko iryo ayo masasu arashwe n'ibyo bibunda biremereye, ntabwo harongera kubaho atake za infantry ku ruhande rumwe cyangwa urundi ngo barasane byimbitse. Ariko biravuga yuko icyo gisasu rwose cyakomerekeje umuturage ndetse kigasenya inzu ebyiri mu gace ka Mikenke. Urumva rero ko mu by'ukuri ibintu bitoroshye, intambara ishobora gukomeza kugenda iremera kurushaho. Ahandi ni mu bice bya Warungu humvikanye urusaku rw'amasasu, ariko bikavuga ko ari wazalendo n'ubundi ngo yatakaga. Gusa byaje kurangira basubijwe inyuma kuko ibitero byatangiye mu masaha y'isaa 9, ariko ntabwo byamaze iminota 30 kuko aho batatse basanze M23 ihafite ngo abarwanyi. Byumvikane ko rero muri buri bice bitandukanye harimo haragenda hageragezwa intambara, kuko n'ubwo ngubwo no muri teritwari ya Karehe hafi n'ikibuga cy'indege cya Kavumu yego naho harimo haravugwa n'ubundi ko wazalendo ngo zishaka kwataka bakinjirayo, nubwo mu by'ukuri ari ibintu bitoroshye habe na gatoya, kuko ukurikije uburinzi buri muri ibi bice bwo bisa naho byaba ari ukwiyahura. M23 yarapanuye cyane bikomeye cyane.
agace ubwo ngubwo navuga kongeye kumvikanamo imbunda ariko bikaba ari iby'ubusahuzi ni agace ko muri Nzibira n'ubundi nawe ni muri Warungu. Birumvikana ko mu by'ukuri ibintu bitoroshye na gatoya. Turakomeza kugenda tubakurikiranira tubabwire uko bimeze mu bice bitandukanye, za Mwenga, kuri hoteli Jean Marie Blambo Kinosha biravugwa yuko haraye umujenerali wo muri M23. Byashoboka ko rero mu by'ukuri ahangaha nawe harimo harategurwa intambara karahabutaka. Yes, reka dukomeze page y'amakuru yacu n'ubundi tujye ku bubanyi n'amakungu turebe uburyo u Rwanda rwagaragaje ko Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yarengereye kuzo yavuze ku ngabo zarwo. Ubwo turagaruka n'ubundi uduha n'izindi update Mutama. Ni guverinoma y'u Rwanda yamaganiye kuri mvugo bamwe mu bagize guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bashinja ingabo z'igihugu gufatanya n'umutwe wayo mu 23 gukora genocide abanyekongo b'abahutu. U Rwanda ruvuga ko ibi birego ari ibinyoma byambaye ubusa. Aya magambo yatangarijwe Geneve mu Busuwisi akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu hakoreraga ikiganiro ku munsi wo kuwa kabiri ku igenekerezo ry'Icyenda ukwezi kw'Icenda 2025. Muri ivyo biganiro kakanama ka komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu UN Voka Turka yavuze ko hagati y'igenekerezo ry'umunani na 29 z'ukwezi k'umunani 2025 abarwanyi ba M23 bari kumwe n'abarimo abasivili n'abasirikare ngo bikekwa ko ari ingabo z'u Rwanda bateye amasambu menshi muri sheferi ya Bwishya bica abasivili benshi b'abahutu. Naho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'uburenganzira bwa muntu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo irangajwe imbere na Samuel Mwemba Kabuya wari uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri aka kanama. Yunze muri ibi byatangajwe na Voka Turka avuga ko ibyabaye ari genocide. Avuga ko Turka yarakwiriye kuvuga ko ingabo z'u Rwanda zifatanya na M23 gukora genocide abahutu bo mwabiri yabice biherereye muri territoire ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibyamaganiwe kure na ambasaderi w'u Rwanda muri UN Abakuramutsa yavuze ko ibyatangajwe na Minisitiri Samuel bigize icyaha ngo kuko ari igitutsi gikomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Yavuze ko yifuza kumva neza ibyatangajwe na Minisitiri Samuel niba ashinja ingabo zacu n'igihugu cyacu gukora genocide ku butaka bwabo. Asobanurira ko ari amahano kwemeza ikintu nk'iki kidashingiye ku mategeko n'amahame mpuzamahanga. Aboneraho gusaba umwanya kugira ngo abivugeho. Amaze guhabwa umwanya wo kubivugaho yagize ati ibi ni imirongo itukura nyakubahwa perezida ku gihugu cyacu gushinjwa genocide mu gihe tuzi ko ari ibintu bigenwa n'amahanga. Nta rwego na rumwe ruyita gutyo, rero ntabwo binshobora kwemera ko ibintu nk'ibyo bivugirwa hano mu nyubako za UN. Ngo nemera ko bibera mu maso yanyu nyakubahwa perezida, ndifuza ko muha umurongo ibi bintu ntabwo ari ibirego udushobora kwemera. Yakomeje avuga ko ziriya raporo zuzuye amakuru agoramye atanakorewe ubugenzuzi kuko abazikoze batigeze banakandagiza ikirenge cyabo ahabereye ibingibi, ahubwo ko muri izo nyandiko ubwazo banavugira ibintu batigeze bagararaho. Nubwo ibirego byazamuwe nabo mu butegetsi bw'Kinshasa, ariko ingabo zabo nizo zagiye zishinjwa kenshi gukorana n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo na FDL rigizwe n'abasize bakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Mutama ngaye nguko watujana handi ukatubwira ibiriko biragenda zibonekeza. Mwandi makuru rero ubwo reka dusimbukire muri teritwari ya Warikare ihana imbibi na teritwari ya Masisi. Yego. Tubabwire ko mu by'ukuri bikomeje kugenda bifata intera nyuma y'uko M23 ifashe agace ka Bibwe ku itariki 9 2025 nibwo yagafashe. Ni agace mu by'ukuri navuga yuko ari ak'ingenzi cyane ndetse kari strategique ku rwego rwo hejuru. Ubu ngubu amakuru mfite nuko katangiye guhereza uburenganzira umutwe wa M23 kureba neza
muri teritwari ya muri Pinga mu mujyi wa Pinga Kamembe. Ubwo ni nyuma y'uko ndetse n'inzego z'ubuyobozi za Kifimba grupema ya Kifimba muri teritwari ya Warikare zari zatangiye rwose kubivuga zivuga yuko M23 ngo batangiye kwerekeza ahangaha, ndetse bagasaba ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo kugerageza gutangira cyangwa se kurinda yuko bakwinjira ahangaha. Ariko amakuru ari ni uko ubucece bucece ngo M23 iri kugenda yinjira muri ibi bice. Byumvikane ko rero mu by'ukuri dushobora kuza tukumva Pinga nayo ivugiyemo amasasu cyangwa se iranafashwe bya hato na hato. have sigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amiri Real Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amiri Real Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga ahandi ni uko muri Amiri Real Estate ku bakiriya bacu bamikora aringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiri Real Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiri Real Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43. Hamwe na Amiri Real Estate turaheza. Wakomeje kugenda wumva indege zituruka Bujumbura zerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zituruka Kinshasa ziza Bujumbura. Ubwo ni ukuvuga ngo izituruka Bujumbura ziza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iziza mu misozi ya Uvira cyangwa se inacungamiye Uvira. Ni ibintu byatangiye binavugwa ku munsi w'ejo na Laurent Kanyuka, umuvugizi w'umutwari wa Save Congo 23, ariko noneho n'abaturage ubwabo bakaba batangiye kugenda bagaragaza yuko koko ngo ibi bintu bihari. Yego, ubwo rero birimo biragaragara neza yuko ngo indege zirimo zirahaguruka mu bihe bitandukanye, ndetse nko mu minota 30 ishize mu kanya kashize kuri uyu wa gatatu rwose nako kuri uyu wa kabiri tariki 9 z'ukwezi kwa 9. yego, ku kibuga cy'indege cya Bujumbura biravugwa yuko hahagurutse indege y'igisirikare yerekeza n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo. yego, abaturage twagerageje kuvugisha bavuze yuko ngo iyi ndege, yego, ngo ni indege n'ubundi yari ifite ibikoresho bya gisirikare. ngira ngo mu minsi yashize hari hakomeje kugenda havugwa ngo gucika igikuba ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, nubwo byaje kuvugwa yuko nanone ngo ari ibyo abantu bateguye ku giti cyabo, ariko uko byasa kose hari icyo byangije n'ubundi ku mikorere ya kiriya kibuga cy'indege. babanje gucekinga amakuru ko ariyo. yego, Yego, bikaba bivugwa yuko rero rwose kuri uyu wa kabiri kwezi kwa 9 ku itariki 9 hagurutse indege mu kanya gashize ikaza n'ubundi ngo yerekeza mu kibaya cya Gatumba, ubwo ni muri Repubulika y'u Burundi. yego, igakomeza muri Uvira ndetse no mu kibaya cya Ruzizi. yego, yego, ubwo mu birimo biragenda biravugwa ko ngo yerekezaga hafi y'umupaka wa Ruhwa uhuza u Rwanda n'u Burundi, ariko nanone ngo tageti yerekera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. ubwo bishoboka ko ari bwa buryo indege zibanza kuzenguruka ibice nyine bya kure kugira ngo babone uko bitegera neza aho bashaka guhagarara. yego. Amakuru avuga yuko iyi ndege muri icyo gihe itari yafatisha ikirere. ubwo birumvikana ko mu by'ukuri ntabwo turamenya ngo yaguye, kuko bino bice bigizwe n'amashyamba. turacyakomeza kugenda dushaka amakuru mu buryo bwimbitse. yego, ariko biravugwa ko ngo ari indege yaturutse Bujumbura itwaye ibikoresho by'abasirikare, urumva, ndetse bikavugwa ko harimo ibikoresho bya drone za gisirikare. ubwo urumva ni indege nini. yego,
bikaba kandi ngo ari bimwe birategurwa n'ingabo z'u Burundi zishaka kugabanya ibitero. Ibyo nabibwiwe rwose n'umunyamurenge uri mu gihugu cy'u Burundi, ariko nanone afitanye amakuru n'ab'Umurenge nabo bamubwira yuko ngo hari amakambi ari mu bice bya Murenge, Mikenke ndetse na Rugezi n'ahandi. Ibi rero bigahita bihura neza n'ibyo Laurence Kanyuka yavuze ku munsi w'ejo avuga yuko ngo hari gutegurwa ibitero. Ubwo rero ntabwo wamenya mu by'ukuri iyi myiteguro karabutaka y'igisirikare cy'u Burundi kitaza gusiga hongeye kuba intambara ikomeye cyane. Ibi kandi bikaza binahurirana yego n'ubundi na atake z'umutwe wa M23 ziri mu misozi icungamiye Uvira, bivugwa yuko n'ubundi nabo bashaka byanga bikunda ngo gufata uyu mujyi, dore yuko ngo iyi myigaragambyo ikomeje guhitana abantu benshi, bakabona ko ngo hari ibibazo n'ubundi bindi ngo bizakomeza kugenda bibaho. Rero muri aya masaha navuga yuko ariyo nkuru irimo iragenda ivugwa. Iyo ndege rwose yavugishije abantu benshi cyane, hashobora kuza mu by'ukuri kuba ibindi bintu tutari twiteze. yego nibyo kandi birahita bihura neza n'ubutumwa bukomeye bwatanzwe na Alliance Fleuve Congo bagaragaza ko imiryango mpuzamahanga itandukanye ikomeje gutuza ku kibazo gikomeye gihari, ntibatangiye ukururanye birubwa bari byo duhita tugarukaho dukomeze n'ahandi tureba ibiri ko biragenda byibonekeza. Nta kibazo na kibazo. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ryamaganye imikorere y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu cyane cyane ku bijyanye na raporo rikora zitagaragaza ukuri, ahubwo zisa nk'izishaka kugumisha ku butegetsi mu nzira ndetse no kuba bashyigikira ikibi. Ihuriro Alliance Fleuve Congo mu itangazo ryashyize ahagaragara ku munsi w'ejo kuwa mbere ku igenekerezo 8 ukwezi kw'icyenda 2025 ryashyizweho umukono n'umunyamabanga wa Benjamin Mbonimpa, ryatangaje ko ribabazwa no kubona ko nubwo hari ibisobanuro byinshi byatanzwe n'ibindi byahakanwe, ibiro mpuzamahanga bimwe bikomeje kwishora muri propagande zigamije kugerageza kugumishaho ubutegetsi bugeze ahari indimuka bwa Kinshasa. AFC ikomeza igira iti ibikorwa by'imicungire n'ibyaha byakozwe ku mugaragaro n'ubutegetsi ntabwo bishishikaza imiryango mpuzamahanga ivuga ko irengera uburenganzira bwa muntu. Ntibishoboka ko amashyirahamwe adashobora gukora iperereza ryizewe na gato kubera ko atari kuri tere akomeza kwibasira nkaho ayirwaye nkaho barwaye AFC agamije gushimisha umunyabinyoma ukuriye ubutegetsi bwamunzwe na ruswa. Ngo nibi bikorwa bidahagaze iri tangazo rikomeza rivuga ko AFC izashyira mu bikorwa ibiteganywa n'itegeko nshinga mu ngingo yaryo ya 6 igika cya mbere, aho inyungu zo kubohora zumvikana kandi zishimwe n'abaturage ba Congo hagati y'akarere kayobowe na Bwana Felix Tshisekedi n'akarere kayobowe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo na AFC. Ibimenyetso by'impinduka mu muryango wacu wagezeho bivuguruza raporo yatanzwe n'ubutumwa bwo gushishikariza ukuri kw'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu. AFC iragira iti iyi miryango imaze igihe ibayeho itunzwe no kuba hari abavanywe mu byabo mu gihugu, kuba hari impunzi z'abanyarwanda ndetse na FDLR ku butaka bwa Congo ntizigera itubabarira ku kuba twaragaruye amahoro, umutekano ku bana ndetse cyane kuba twaratangije imishinga y'iterambere mu karere kabohowe. Iyi miryango yaburiye amajyo muri propagande mpuzamahanga zigamije kugumisha Tshisekedi ku butegetsi, nyamara uyu bayishyigikiye ngo niwe nyirabayazana w'akaduruvayo kakwirakwiye mu gihugu hose usibye teritwari zabohojwe. Azana amacakubiri mu baturage be binyuze mu mvugo zibiba inzangano, gushinga imitwe yitwara gisirikare no guha intwara abaturage kugira ngo bahangane.
kwangirika k'umutekano n'imibereho myiza muri Uvira, aho abarwanyi ba Wazalendo bahembwa nawe barimo guhiga abanyamurenge babica kandi babambura byose, harimo n'amazi yo kunywa. Ni urugero rwiza rw'ibi. Kisekedi ntacyo abazwa n'iyo miryango iyo ata muri yombi binyuranyije n'amategeko. Abadepite b'igihugu Kinshasa abuze ingendo ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bose bavuga igiswahili, akoresha abajenosideri ba FDLR mu mitwe yose y'ingabo za leta n'igisirikare cy'u Burundi ku butaka bwa Kongo mu kurwanya abaturage b'abasivili, gufata ku ngufu imfungwa n'abagore n'abagabo muri gereza ya Makrandoro, Kasapa n'ibindi. Iyo yirukana bavuga ururimi rw'igiswahili akabata muri yombi, bagakorerwa iyicarubozo ndetse bakajugunywa muri gereza. Iyo ategura akanatera inkunga ibikorwa by'ubugizi bwa nabi binyuze mu nyeshyamba za Kodeko muri Ituri na ADF muri Ituri no muri Kivu y'Amajyaruguru mu kwica no gushyingura abantu ari bazima, bagatemagura abana, abagore n'abasaza batagira kirengera, by'umwihariko abahema ndetse n'abandande. AFC M23 ivuga ko itumva mu buryo ubwo ari bwo bwose ihangayikishijwe n'ibirego binyuranye by'ubutumwa bwo gushakisha ukuri ku biro bishinzwe uburenganzira bwa muntu by'umuryango w'abibumbye, kandi ngo ifite uburenganzira bwo kubirwanya. Ishyira ahagaragara verisiyo yayo y'umwimerere ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igaragaza ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu ryakozwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi. Ngayo nguko rero nibikubiye mu itangazo rya page zirenga 3 zasohowe na Alliance Fleuve Congo, bagaragaza ko barengana, bagaragaza ko ibisohoka mu maraporo atandukanye nta kuri kubirimo. Mutama tujyaniye mu bice bya Mwenga, mu Minembwe, Mikenke na Rugezi ho byifashe gute kugeza amagingo aya? Byakomeje kugenda n'ubundi bigaragara muri ibi bice bitandukanye, ibice bya Mwenga, ibice bya Fizi ndetse na teritwari buriya imaze kujyaho ya Minembwe, kongera ngo ejo bundi mwarabyumvishije yuko yabaye teritwari ukwayo. Yego, hose harimo haragenda mu by'ukuri havugwa ibibazo bikomeye cyane, ariko by'umwihariko munanyemerera tukinjira muri Mwenga kuko niho hantu tudaherutse gutembereza abadukurikira ngo bumve uko bimeze, kandi muri iyi minsi naho haragenda humvikana mu by'ukuri amakuru agiye atandukanye. yego, turi mu bice bya Mwenga, reka mbanze mere muri sheferi ya Basini, yavugiye amasasu. yego, ni amasasu mu by'ukuri yavugiye hafi na teritwari, ni teritwari navuga nayo ifite amahuriro y'imihanda agera kuri 4 gutyo, ahantu haturuka abaturage mu by'ukuri agera kuri 4 injiramo imihanda minini. yego, ndavuga ko ari abasirikare n'ubundi ba FARDC ngo bari baherutse kwinjira, ngo baturutse muri route nationale nimero 2 n'ubundi iyo muri biriya bice by'ayitwa Kilosho. yego, ubwo ni munsi ya paroisse catholique de Mwenga n'ubundi. yego, baza bivugwa yuko ngo baje kugenzura n'ubundi ngo hari amashyamba ahangaha batorezamo aba Wazalendo. Ngira ngo mu minsi yashize bumvaga ibijyanye no kubashyira babita abafasha b'abasirikare, buriya harimo bamwe barimo baragenda batorwamo abafasha b'abasirikare. yego, Keferi basanga izo Wazalendo zavuye nyine mu makambi cyangwa se aho batorezwa, batangira kujya mu mago. ubwo abayoboraga mu by'ukuri iyo myitozo nabo ngo bari barigiriye mu maropo batigeze basaba ku buyobozi bwo hejuru. yego, aho habaye ikintu cyitwa kurasana byo gusubiranamo ku rwego rwo hejuru, ariko byaje kurangira n'ubundi ngo bihoshejwe namwe mu bayobozi n'ubundi b'igisirikare cya leta ya Kongo. Aya mashyamba abwira abantu yuko harimo ibice bimwe biyobowe na M23 ndetse na Twirwaneho, n'ibindi bice bimwe biyobowe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abambari babo. ahandi hantu haherutse kuba ikibazo gikomeye ni agace kitwa muri Mukingi. yego,
mu kindi naho rwose ku munsi w'ejo cyane cyane nibwo havugira amasasu ariko bivugwa yuko ari ayabasahurira mu nduru kuko ni ahantu hatuwe cyane nubwo wenda bitavuga ngo birakabije ariko haratuwe ugereranyije n'ubundi bice biba bigiye bitandukanye byari muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, usanga ibyinshi bigizwe n'amashyamba ndetse n'ibishamba. ahangaha rero hagerageje kuba hatuwe, haje rero abasahuzi n'ubundi ba wazalendo, ariko ahangaha baza guteshwa n'ubundi ngo abangaba b'abanyamurenge MRDP twirwaneho. yego rero mwenga mu bice bitandukanye rwose urabona yuko ntabwo ibintu byifashe neza, ariko nanone ntabwo wavuga yuko hari igikuba kidasanzwe cyacitse ugereranyije n'ibirimo biragenda bibera mu bice bya teritwari nka Fizi, bino bishyira Uvira, byo ubona yuko nyine hagiye hakomeza kugenda kumvikana amasasu ndetse no mu bihe bitandukanye hakumvikana ibijyanye n'iriya myigaragambyo ikomeye cyane. ngira ngo nari nanaguhaye amakuru y'ukuntu kwa Tshisekedi nabo bari kugaragaza yuko ngo bibahangayikishije, banza wenda ukabinyura mu badukurikiye, nanjye bagira icyo nongeraho ku cyo abaturage babivugaho cyane cyane nyuma yo kumva ko Tshisekedi ngo arimo arabyumva rwose. ibijyanye n'uko nyine kwa Tshisekedi nabo ngo babona yuko bibahangayikishije ndetse bashobora kuba bari bwohereza abantu hano muri Uvira. Watubwiraho ngira ngo nari namaze kukoherereza ko bavuze ko ngo bagiye kugira icyo babikoraho rwose. yego nibyo, reka tubirabire hamwe. Guverinoma ya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ikaba rero igiye kohereza intumwa mu gisagara cya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo zumvikanishe abasirikare ba leta n'imitwe yitwaje intwaro iri mu ihuriro rya wazalendo. Iki ni icyemezo cyafatiwe mu nama yahuje Perezida Felix Antoine Tshisekedi, Minisitiri w'Intebe Madamu Judith Suminwa Turuka, Perezida w'umutwe w'abadepite Vital Kamerhe, Perezida wa Sena Michel Sama Lukonde na Perezida w'inama nkuru y'ubucamanza Dieudonné Kamureta. Yabaye ku munsi w'ejo kwa mbere ku igenekerezo ry'umunani ukwezi kw'icenda 2025. nyuma y'inama Kamerhe yabwiye abanyamakuru ati umukuru w'igihugu ahangayikishijwe n'iki kibazo kandi ari gushaka ibisubizo binyuze mu ntumwa za guverinoma zigiye koherezwa mu gisagara cya Uvira kugira ngo zishake igisubizo cy'iki kibazo. Kuva ku igenekerezo rya kabiri ukwezi kw'icenda 2025 nibwo imitwe muri wazalendo irimo uwa John Makanaki na William Yakutumba yafunze imihanda yo muri Uvira, hagarika ibikorwa byose bikorerwa muri uyu mujyi kugeza igihe umusirikare FARDC Brigadier General Gasito Olivier azaba atakiburangwamo. Mu kwezi kwa 12 umwaka ushize nibwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yagize Brigadier General Gasito umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi. Gusa wazalendo yarahire ko itazigera ikorana nawe kuko ngo ari umunyarwanda. Myigaragambyo wa wazalendo ikaba yarafashe indi ntera ku igenekerezo rya 8 ukwezi kw'icenda kuko yinjiyemo nabo muri societe civile. Abasirikare ba leta bagerageje kubakumira, bica abasivile barenga 3 bakomeretsa 5 nkuko byemejwe na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta Jean-Jacques Perusi. Guverinoma igiye kohereza intumwa muri iki gisagara nyuma y'abazalendo banze kumvira umuvugizi w'ingabo za leta General Major Sylvain Kenge Bomisa wari wasabye ko bahagarika imyigaragambyo bakareka Brigadier General Gasita agakora inshingano yahawe n'umukuru w'igihugu, kuko rero bavuga ko atari umugambanyi kandi akunda igihugu. Ibiro bikaba bikurikira andi makuru akomeye y'ibikomeje kugenda biba byihungabana ry'umutekano, aho mu gitondo cya kare kuri umunsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo ry'icenda 2025 ukwezi kw'icenda ahumvikanye imirwano ikomeye mu gace kahitwa Buroro hafi yahitwa Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Iyo mirwano ikaba yahuje abarwanyi b'umutwe wa AFC n'abarwanyi ba wazalendo, bakaba rero baherutse kwiyemeza gufasha ingabo za leta FARDC mu guhangana n'uyu mutwe umaze imyaka myinshi wigarura ibice bitandukanye. Amakuru ari guturuka mu baturage bo muri aka gace yemeza ko guhera mu masaha ya saa 11 za mu gitondo barwanyi ba wazalendo bashatse gusatira ibirindiro byari bifitwe na AFC
hafi y'umuhanda munini uhuza Masisi na Mweso. Iki gikorwa cyahise gitangiza imirwano ikaze aho impande zombi zakoresheje imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje. Umwe mu baturage wabashije gucika ibiba biri kubera muri ibi bice bitamuhitanye aragira ati guhera mu gitondo twumvisha amasasu menshi cyane, harimo n'amasasu akomeye ayamorotiye. Abaturage benshi bahise bahunga, bamwe bajya mu mashyamba abandi bahungira mu nkambi ziri hafi ya Mweso. Iburora hasanzwe atuwe n'abaturage benshi, abahinzi n'aborozi baravuga ubwoba bukomeye, ibikorwa by'ubuhinzi n'ubucuruzi byahagaze ndetse bamwe mu baturage batangiye kwambuka berekeza ahitwa Nyabyondo na Mweso bashakisha amahoro. Umuturage uri muri ibi bice yagize ati twari turi mu murima dutera ibishyimbo, ubwo amasasu yatangiraga kumvikana twahise duterana ibintu byose turahunga, ubu turi ku muhanda ntituze aho tujya, abana bararira kuko batariye kuva mu gitondo. AFC ikomeje kugenda igaragaza imbaraga zidasanzwe muri operasiyo ziri kwibasira ibice bitandukanye, nubwo rero kugeza ubu ngubu ingabo za leta nazo zikomeje kugenda zikora ibikorwa bya gisirikare bikomeye. Mutama rero ngayo nguko wari kare, niba hari amakuru ufite naho watubwira. wari kare n'ubundi iyo mirwano yabereye muri Masisi wavuga yuko ari ibice iri gusa nkaho yerekezamo, kubera yuko ni ibice neza neza byerekeza amaso muri Pinga kandi ni agace navuga yuko kari strategique cyane, kubera yuko ni agace kanabamo ikibuga cy'indege kandi ngira ngo murabizi yuko M23 yigeze kugisatira mu bihe bitandukanye ariko bikaza kurangira itagifashe. Ubu rero iyo mirwano ikomeza kugenda igaragara, biragaragara neza yuko rwose ariho iri kwerekeza ukurikije nuko situation imeze, kubera ko nagerageje kuvugana na bamwe mu baturage bo muri biriya bice, bambwira yuko aka gace ka Mweso gaherutse kubera n'imirwano, ariko iyi mirwano bikaba byaranagaragaraga neza yuko ngo target n'ubundi ari Pinga rero ngo M23 ikaba ishaka kuba yanafata ikibuga cy'indege cyayo, nubwo atari kimwe ariko ni ikibuga mu by'ukuri bakoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mutama, reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Murakoze cyane bwana mumenyesha makuru. Yego, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha Kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane ku kanya mufata mukabana natwe. Wowe dukurikiye bwa mbere tushonda sabone, ntuzongere gucikwa n'andi makuru kundi. Hasta la vista.